company lungum me le ka wana le tswang jalo ka kwa the Stelis le ene ja ka wana go dirwa jalo tikoloso ya ledi Skhumbuso Gaza utlo dira jalo tikoloso ya ledi ba kapteni ka bobedi ebile le batshameka morago Daniel Cardoso ga mo go jalo le ka wana la CBC ba dira jalo tikoloso ya ledi re fela fa morago le bala le dirisiwa. Time for the Buccaneers is what has taken them back to yet another MTN8 semi-final. Cardoso has his pocket picked. Early chance! Could have been a goal in a matter of seconds. The pass from Buthelezi, but it reached Daniel Cardoso. The ball was stuck. Could have easily been the first. Here's Morbi. Gets the return ball. Brighton Glover wants it back. In extra time when he was still on the books of SuperSport United. And Amakhosi Zibisi this time has his pocket picked. Ramala here for Babina Noko. Morbi. As for Sipho Chain, had an MTN8 semi-final to remember last season, and they've gone long. Goals. And he's a pretty good corner kick taker. That's a decent delivery. Knows it. Just a little bit too eager. Here goes Dion Hotto. Apollos with the flick back. Can Hotto reciprocate? He delivers. Ba tlhophilwe mo ditlheng tse di latelanang jaaka ba tshameka morago ba ba gaise mangwaga a re bone ba tla dira mokone a ba tsa kgwele tshamekela mo tseleng ya ga Ramala ngwaga thapelo mokobo di a ba tsa kgwele ntla e romela kwa pele a re bone Pirates. Arbono Pirates baleka go ka dira jalo mataitai kwa pele ba tshamekela mo the hottest one in the land. Wa le bela Dion o tshamekela jalo mo tselenga. Arbone jalo le kona Masilela. Kala ba tsinga lo tebe wala gape mo tseleng ya ga thapela ba romela mo bokoso la betene. Tula ba tsira tsa kwa morago. Ebe tswa jalo ka usena police Peteli. Romela le tele kwa pele. O batla jalo ya ne le Mputuma. As Oswin Apollos loses out. Breakaways on. That is a delightful turn from Ramala. Look at Sekhukhune United go. Mojela just pushed to the side and exactly accurate. Tiane is very measured. Lungu lets it run across his body. Useful ball. Dion Hotto didn't drop too kindly. Did well to dig out that cross. Lungu. It's intercepted, and this is where Sekhukhune United hope to hit back strong. Tsepo Mokoena. Remember, he scored that well-taken finish against... Arbone jalo oswena ba go ga ba ya tarela kwa morago Melusi. Fela be wela rota fela mo diatleng tsa ga Melusi Buthelezi. Ba ba itlosa karabotlaka wa tla jalo Mojela. A ba re tshwara ka dirope Mojela. Bona Mojela mo mangatana kotse fela ga khona go kana ka mokgwa maleba le ka bona la Mojela a tla go tsena gape mo gare ga banna le nna itumedisanga me fa o dira sentle jaaka se tlhopha se o se tla go sala morago ona le tshalo se Phiwe Masilela a re bone tshalo tota Diona ba tsaba ba go a ba ya tlarela bontle a Diona to aija titne mobi romela tshalo kwa pele Babata Brighton Glover. Obana Chalo Mokoena. Mokoena Obana Chalo. Ramala Kahoka. Abahoka be feta kwa toko. Abatona ko Fatsono mo mangali mo gonya khele o ya kgongwe le go kwa leng khone monayo wa Sibis. Front post. Morbi lets it run through his legs. Mokoena closed down. Pirates can break away. Lungu. Apollos has drifted to the other side of the field now. Masilela clips it to Dion Hotto.
Lungu has swapped sides. That's a great ball. How about the finish? It is smack bang, delightful, half long. And a 5-time MTN8 winner has produced the opener. Masilela to Dion Hotto. And look at this divine combination play. One touch out of his feet in the top corner. Top stuff from the Buccaneers as they go sailing ever closer to yet another Sekhukhune United, finally broken. Pirates supporters that have travelled all this way, locally based, most of them. Mokoena, fine goal as well. And that from Dion Hotto is also all the way up there. Sibilibili with a sumptuous first touch, and the rest of them are good. How far can he go? Buthelezi this time gets down. They've got one here. Masilela came close when the first half started, perhaps. Really should have scored. Romelang kgwedente ke company lungu a ka ba tlhabafa a mo rwala mo tserekanya ra e tlhomiwe ebile wa bona ka motsa ba itetlileng o na e kgamile fela mo goga kwa morago ka loto kgwele thomilwe jalo ke the hottest one Dion Hotto yo tliseng pharologanyo mo motshamekong o thomile kgwele mo mangatana kotsi wa ya Hotto mo koteng ya gaufi a ba thula ka ditlho ba go goga wa thoko a raga jaaka e tshwanetse go ragiwa fela target fela kwana tshwanetse go isa gone be se gone fela o e ragile jaaka e tshwanetse go ragiwa tlhakile le wa ya Dion wa romela Dion ba thula go morago ka tlhogo tabogela jalo ke Oswena Police fela e mo sile la jalo mo tseleng bona Pirates ba ba pola kwa morago stoppa sa Mabina Noko leka o sireletsa kwa morago ebe o tla ka Tenzel o itshamekela gaufi le bogotsola le tene le ba tshwana mo go the big number team o lebela the big number $1 billion pass ke tsa pele sireletsa kwa morago seo se gora se re o ka jalo gore o ntse fela jalo kana botlhaka ba mo tsela kgweleo yana le Mbutuma a ka bona sewefa nke ka tshwanela fela fa se kwakwalala se go palame mo akgetleng ga go bonolo gore se fologe mme tsatsi le se fologang ka thoko se mo palame sa gana go feloga mo go yana le Mbutuma o tsena pole tono a re bone